Katebere Trading Center baba bino busasi nyamwinji habwenya mwishwa kwita mukazi orukuzarwa omucyaro cyabo kandi umwana ugunya kufanya kwitwa ya nabandishe nkuru mweno twino busasi ayi tukimanyire kuruganya umwazo mukasheshe tugireyo government twakora nayo twihayo mutumbi batwara kantu ngo gucebera katate health center fo kandi batwize ngo tumuziki irizo Simpson yashaba bebembezi okwikirizana na government ahakikwatirine no kamya eceragiro echo kwihaho kwemerera no kurekora bise kirizana tiburi kumanya iso kwitana obutekirizana tiburi kumanya iso kwihamagara go muntu abo kuba ruhanga kahango muntu namukunda teine muntu oshemerera kumwihaho ebyo bikiriyaho omusenta ya Karengere aho Arinito Vincent ayitiro mukazuwe haba harimo akaceceko bwanyuma yo kushanganya mshija oyisoro mukazuwe na waye hanikire bwanyuma y'abatura okumare ciro cyona barukumuhiga akababura ngo munju yabo twashanga umukazi ari mafiri bamushazire konka kutumazire twarondi bayabura biyamomora polisi yije tuyamomora ambwe twagutwara baza kuguza ikoko wabo kandi umukashesha ati buri kushishira izoba twashangana niba nawe ayihanikire sero ko imiti twine oto aturatinira twamubona mukashesha ayihanikire go yisoro mukazi we uko niko kutino kutwatwine kandi nito tutiro uburyo kugira ngo tumuronde tumubone tucaronda mu kibira twashanga mukasheshe ayihanikire ahanyuma polisi yahika hamwanyogo kandi bakwatanisa n'abatura okucomuguha no kumuzika Vincent yaziko mu cyeko gwayitire mu mukazi we kandi atihine munyadini owahikaho gasha kwa hweza Wilfred